Preko 80% populacije u Srbiji će tokom života doći u kontakt sa nekom od infekcija uzrokovanih HPV-om. Iako većina infekcija može proći nezapaženo, HPV infekcija je jedna od vodećih indikatora povećanog rizika od pojave kancera. Veliki broj različitih tipova HPV-a otežava detekciju, dijagnozu i lečenje ovih infekcija, zato je od velike važnosti primeniti pouzdane i sveobuhvatne testove prilikom analize i pregleda. HPV Kvant 21 PCR analiza detektuje, ali i kvantifikuje veliki broj različitih tipova HPV-a, čak 21 tip, od visokorizičnih usko povezanih sa pojavom određenih vrsta kancera do manje učestalih i manje rizičnih, ali opet važnih za zdravlje i potencijalnu pojavu kasnijih nuspojava. Jedino pravilnim i detaljnim informacijama možemo pomoći doktorima da primene adekvatne terapije i smanje šansu za dugotrajne komplikacije. Zato su analize poput HPV Kvant 21 prvi i osnovni korak prilikom provere zdravstvenog stanja kako žena, tako i muškaraca.